Gospodine Babić, što ni donese, a što ni odnese dvomečот против Тата Бања? 4 бода се тука, но платена е голема цена со одредени повреди и сега веднаш доаѓа дуелот против Го Гудме, моќна екипа која што веќе еднаш не совлада и која што обожава да игра брз ракомет и многу да трча. Dobar den na svite. Pa svakako da smo napravili velike pobjede i da su one strahovito bitne i za poziciju u samoj grupi i eventualni prolazak u drugi krug, što je bio naš cilj, što bi bio stvarno jedan povijesni rezultat za klub prije svega i za makedonski rukomet također. S tim sam jako zadovoljan, zadovoljni su svi ljudi, međutim imali smo i tu neke nuspojave te utakmice, imali smo tešku povredu od Tome, imali smo povredu od Mandalinića Stipe, dakle platili smo to jaku cijenu, naravno da mi na to nismo mogli utjecati, to je sport, povrede su sastavni dio sporta i možemo se samo nadati da će oni što prije se vratiti u tim zdravi i da će moći pridonijeti maksimalno svom timu. Želim i stvarno da se brzo oporave i to sam i rekao, dakle ovo je i Tomina pobjeda i pobjeda za Tomu i stvarno srca mu želim, pošto je kod njega sigurno malo teži oblik povrede nego kod Stipe Mandalinića, da dajem tu radost i veselje njemu jer je on je to zaslužio i hrabro igrao koliko je igrao. Sa druge strane imamo momčad Goga koja je u svom timu ima 4 reprezentativca koji su prvaci svijeta. To samo govori već o njihovoj snazi koju oni imaju kao tim. Međutim, ono što je jako važno za naglasiti, ne bih se ja osvrćao čak i na njihov stil igre i njihove kvalitete koje imaju u ovom momentu. Naši igrači koji manje igraju će dobiti svoju priliku. Dobit će priliku da pokažu svoje kvalitete i meni, i sebi, i cijeloj Makedoniji. A da bi oni to i mi svi zajedno mogli ispoljiti i pokazati, moramo imati svi vjeru, dakle vjerovati da mi možemo pobijediti GOG, da i u ovakvom kadru koji imamo mi možemo odigrati odlučnu utakmicu i da ona završi u našu korist. Dakle, osnovna pretpostavka uspjeha sutra je fanatična borba i fanatična vjera u sebe i u tim. Ako imamo te dvije komponente, onda mi sutra ćemo sigurno igrati utakmicu, naravno da nitko ne zna kako će završiti, ali imamo šansu, naravno, u pozitivan ishod. U protivnom, ako ne budemo imali vjeru, želju, borbenost i sve te komponente koje su nam potrebne, onda naravno da je GOG jak tim i da su naše šanse tada puno manje nego u jednom drugom obliku. U svakom slučaju mislim da je utakmica došla u pravo vrijeme. Mi smo napravili jedan veliki korak za prolazak u drugi krug. Imamo naše šanse, imamo još utakmica kao i svi drugi. Prilika da igraju mlađi igrači, igrači koji manje igraju, da dobivaju iskustvo, da sjećaju rutinu i u konačnici da pokažu koliko vrijede. Ja sam sretan stvarno, veselim se utakmici bez obzira na trenutne probleme u kadru, imamo ih mnogo, dakle, međutim, ponavljam još jedanput, ja na čelu sa mnom moramo biti fanatici i moramo vjerovati da možemo pobijediti utakmicu. Ono što најчесто се забележуваше на екипата беше тој недостаток на карактер, одлично прво полувреме и веднаш по тоа пат, но овие два надпревари против Тата Бања покажа една нова врлина и колку е тоа значајно за тимот и за индивидуалците? Pa naravno iz perspektive navijača, možda i ljudi koji gledaju rukomet su mislili ili misle da Eurofarm zato što u drugom poluvremenu igra slabije nego u prvom, da momčad nema karakter, to apsolutno nema ni smisla, niti je točno. Bar iz moje perspektive, bez obzira što smo mi, odnosno igrači, prije svega pokazali to i u ovome dvom meču u kojoj smo isto bili bez 3-4 standardna igrača, pokazali jedno fanatično borbeno za klub, za svog su igrača, za sport, za sve. Dakle, ovaj tim, bez obzira na sve ta razmišljanja i provokacije koje se događaju izvana, Eurofarm ima karakterne igrače i svi ti igrači strahovito žele igrati za klub. I ja kao trener nemam problema sa karakterom.
mi možemo imati problema sa nečim drugim, zašto je možda u drugom poluvremenu smo pali protiv Schaffhausena. Dakle, ali možemo razgovarati zašto je ne znam, 7 igrača nije treniralo, dakle, 15 dana zbog korone. Ja bih rekao da to nema veze sa karakterom, nego sa nečim drugim. Tako da, ova momčad ima karakter.